UMLA ke UDP naran Nikol constituency ubak Pius Malwen ulakam baka cingsyang syit kipat ba ya ke parti Voice of the People's Party lani ke VPP. Kacudai hi namar bakadang thamai namar bagi milenti bakan le ek cingang nut kipat ba handrai kane kan amlong setia ke basuk habakran halol kane ubak Pius ulaong baka parti ke barang thamai kipat ba kimudur bahkan ai ke cingang nut ke jongki handrai endala job wat tangah konstituensi kidon sibun kicing kicing don kam jong upai ba ulaban rap syuru dak kebaong baka VPP kalau kular ya kibabon ndrai anda kila syong hakabor 4 UI ya kata kacing kala lapalat sis tam kipat ba kidon kacing syania habawan ke parti thamai namar bagi alai senam kila kular ba anda kilawan hakabor sensyara ke HDC kin sawan ra sibun ba kacing kala handrai anda kila syong hakabor kacing yalam kecongki ngampat UI haduk menta ya kata kacing kala kumba ang nuat bikin wandra ulah kentat bagi pai ba kin pai khmat syaka perti perak handrai ha kacing syam jong kipat ba kidon kacing syania ha ka UDP hanga simet ngasyam ban nadu ki MDC election kipat ba hi kidon kacing syania ya kacing yalam jong ka parti UDP haki HADC la shisnam balasan syar ka VPP ki MDC kim padyok skim watang sina yaru ban aish kepat ba kat ba men syuapat kilayo man usnam mentala shisnam pura nadu balayalam ka VPP ya ke isi haki HADC haduk menta ngimpat yo ya ki skim ki ban aish ki konstituensi kumbaki ai haki por men syua bat hadian ka cingkran jong tei UMLA karanikor konstituensi nakaliang jong kipat ba kamtam naka MDC jong kanarpo konstituensi kata ikong Dewi Tariang Tongper lapan sengau kumne haki comment section bat kum curu nakaliang jong kipat ba jong kecalam kalayahi kilapan sengau ya lagi jong gijing sengau gijongki